Sama anu mau. Sesuatu jangan. Ayat limit. Karena mah ayo mau putus asa. Jalanin terus sampai dapat. Saha ieu nya nu daek ngedengekeun aing baca puisi. Ya saha nya? Ya, kira nih cada. Ipan, kemana sih ya? Kadieu. Pusing telepon segala. Naon? Kadieu. Kamu sih Sia da kemana? di jalan banyak. Pas juga naon. Ipan kehilangan awewe. Awewe saha, Pan? Ya, kieu cecerena. Boleh montok. Aduhai, gelis. Nena pernah nyelutuh. Bere nyaho ulahnya. Ipan, amun hayang dibere nyaho, syaratna Ipan dengekeun aing baca puisi. Daek embung, amun daek diberi nyaho ieu. Ya, udah. Yang geus dengekeun ya. Lu baca tuh. Ya dengekeun ya. Oh, bisul. Sudah beres mah, jadah. Bentuknya bulat seperti tumpul. Entah kenapa dia muncul. Di mana saja dia bisa timbul. Datangnya seperti tuyul, membuat hati masgul. Oh, bisul. Tumbuhnya nyelip laksana gingsul. Terkadang tumbuh di kepala yang gundul. Jadi kelihatan seperti sanggul. Otomatis dong nggak bisa nyundul. Ah, bisul. Kalau tumbuh di sekitar pinggul, jadi nggak bisa goyang inul. Oh, bisul. Yang punya sayang banget sama nih bisul. Yang berani megang akan dipukul. Biar perlu digetok pakai pacul. Yo, lain didengekeun malah molor. Jada doang. Tinggalkan ku aing. Ya Pak, ya kan si jasa. Iya Irfan. Kenapa tuh? Wah, katanya keripik blesnya woi. Di kelihatannya di keluar pos kadal. Jalan ke budak. Jalan baik udah budak amat. Aman. Atau siapa tengah bolong mimpi blast noy bengak San mimpi belas noy. Emang mimpi
Aku ke kemari. Jangan ikut kemari. Maaf tuh pan. Cek aing kan sing 17 noi. Siang saya emang deh. Pan, emang cek aing bau. Bau bau jengkol. Asin dia. Maaf tuh pan. Pan. Nek ngan anu ke kemari. Cek saya ceritakan wal. Ayo aing bantuan. Amun tiada aing, ayo. Bulan deh. Harus satu ayo. Ayo. Saha ianya nu daek ndenge gen aing baca puisi. Ya ulangi lagi ya. Kenapa, Bang? Mantap ya pan ya.